ассалому алайкум бирандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. дар шаҳри Душанбе барои пешбурди корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тарғиботиву ташвиқотӣ дар байни сокинон ва меҳмонони пойтахт бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 бо риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, истифодаи ниқобҳо ҳангоми аз хона ба берун баромадан ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ риояи масофаи иҷтимоӣ гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст. гурӯҳҳои мазкур ҳамарӯза фаъолияти худро дар маконҳои серодами пойтахт ба роҳ монда, аз ҷумла дар бозорҳо, марказҳои савдо, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳиро анҷом медиҳанд. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои пешгирии сирояти коронавирус COVID-19 дар пойтахти мамлакат чораҳои саривақтӣ роҳандозӣ ва тадбирҳои пешгирикунанда пурзур карда шуданд. дар 4 ноҳияи пойтахт гурӯҳҳои таблиғотӣ фаъолият дошта ҳамарӯза ба аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор мегардад ва ҳамчунин ба сокинону меҳмонон ройгон ниқоб тақсим карда мешавад. шоми 10 июни соли равон гурӯҳи корӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба ҳам омада корҳои фаҳмондадиҳиро дар боғҳои фарҳангию фароғатӣ, кӯчаву хиёбон ва мавзеъҳои сайру гашти сокинон ба роҳ монданд. кӯчаҳои пойтахт шомгоҳон серодан ба назар мерасид, вале мушоҳидаҳо нишон медиҳад ки бо вуҷуди пурзур намудани тадбирҳои пешгирикунанда аз сирояти коронавирус COVID-19 дар заминаи ба таври оммавӣ ба роҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар пойтахти мамлакат ҳоло ҳам ҳастанд шахсоне ки дар кӯча ва боғҳои истироҳатӣ бениқоб гашту гузор мекунанд. аз ҷониби гурӯҳи таблиғгарони ноҳияи Исмоили Сомонӣ ки аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст. бо раҳгузарон зарурати ҳатмӣ истифода кардан аз ниқоб фаҳмонида шуд ва ба шахсоне ки бениқоб гашту гузор мекарданд ройгон ниқоби муҳофизатӣ дода шуда, инчунин ба нафароне ки дар боғҳои фарҳангӣ фосилаи иҷтимоиро риоя намекарданд суҳбатҳои судманд доир намуданд. имрӯз бо мақсади пешгирии паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар доираи дастури супоришҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ва гурӯҳҳои корӣ дар ду баъз, яъне дар қисмати нисфирӯзӣ ва дар қисмати шомгоҳӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, дар боғу гулгаштҳо, дар марказҳои серодам, махсусан дар он маконҳое ки шаҳрвандон гашту гузор мекунанд, яъне аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва вохӯриҳои озод гузаронида мешавад. ҳангоми гузарондани чораҳои пешгирикунанда ҳолатҳое мушоҳида гардид ки баъзе ашхоси дур аз фарҳангу маданият ба ҷои он ки талаботро риоя кунад, баръакс бо гурӯҳи корӣ муноқиша намуда суханҳои қабеҳу таҳқиромезро ба забон оварданд. ҳангоми наворбардорӣ аён шуд ки баъзе сокинон ниқоб доранд, вале аз чӣ сабаб бошад истифода намебаранд ва баъди дидани гурӯҳи корӣ онро ба рӯй мекашанд. ҳар нафаре ки ниқобҳои тиббиро истифода мебаранд, албатта бехатарии ӯ ва инчунин наздиконаш таъмин хоҳад буд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҳамаи сокинон ва меҳмонони пойтахт эҳтиромона даъват ба амал меоварад ки ба масъалаи истифодаи ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ аҳамияти ҷиддӣ дода фосилаи иҷтимоиро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман риоя намоянд. манӯшери Сулаймон, Маҳмад Саиди Камол, мақсади мақсад, ахбор. дар тавсияноমাи созмони ҷаҳонии тандурустӣ оид ба риояи қоидаҳои пешгирӣ аз паҳншавии сирояти ҳамагири коронавирус COVID-19 омадааст ки бояд шаҳрвандон гигиенаи шахсӣ, масофаи иҷтимоиро қатъиян риоя намуда ҳангоми ба кӯча баромадан ва дар ҷойҳои серодам бениқоб нагарданд. бо назардошти ин омӯзгорони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур дар доираи нақшачорабиниҳо дар бозори Варзоб ва кӯчаҳои атрофи он корҳои фаҳмондадиҳиро ташкил намуданд. ҳангоми ташкилу гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни сокинон таъкид карда шуд ки имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеа ва гирифтани пеши роҳи паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 тадбирҳои шадиди пешгирикунандаро роҳандозӣ намудааст. аз ҷониби омӯзгорон ба роҳгузарон ва фурӯшандагони бозори Варзоб ки дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷойгир аст, ниқоби ройгон тақсим карда шуд. яке аз самтҳои пешгирии ин беморӣ ин пӯшидани ниқоб мебошад ки имрӯз мо
با همین حالت وزنی نگاه نکرده باز میبینیم نفرانی که به مسئولیتی حس کرده همین نقاب رو نمیبندند که این یکی از واسطه های پهن گردیدن این بیماری میگردد. بنابراین از همه شهروندان شهر دوشنبه خواهش کرده می شود که پوشیدن نقاب فراموش نکنند. تا حال هستند نفرانی که از نقاب طبی استفاده نموده وابسته به خف پهنشوی و سرایت بیماری کرونا ویروس کووید 19 را نادیده گرفته به این مسئله اعتبار نمیدهند. شهروندان را ضرور است که هنگام از خانه بیرون شدن حتما از نقاب استفاده نموده خود و دیگران را از سرایت یابی حفظ نمایند. نوریدین قربان، بهادر اسلام، برای برنامه اخبار. با مقصد پیشگیری پنهشوی بیماری‌های سرایتی از قبیل کرونا ویروس کووید 19 در شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای بی‌ضررگردانی تشکیلات و مؤسسه‌ها از جمله مکان‌های سیرودن پیوسته گذرانده می‌شود. این نوبت در تشکیلات و مؤسسه و مکان‌های جمعیتی حدودی شهر روغون با استفاده از تکنیک‌های موثر صحوی و محلول‌های گوناگون کارهای بی‌ضررگردانی انجام داده شد. گزارش خبرنگاران ما. امروزها در رابطه با پیشگیری از پهنشوی نمود نو کرونا ویروس کووید 19 با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون و مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی از طرف گروه‌های دزینفکسیونی مراتبه ششم در مرکز شهر و بناهای معیشتی و معماری کارهای بی‌ضررگردانی دایر شده. این اقدام در دیگر سوبیک‌های خودجگیداری شهر ادامه دارد و در تشکیل مؤسسات و نقاط خدمت رسانی، مرکزهای سودا، آشخانه‌ها، مهمانخانه‌ها، در درآمدگاه بیناها تشکیل کردن دیزبریر که برای یکی از سبب‌های پیشگیری کردن بیماری سرایتی میباشد تشکیل کرده شده است. و اینچنین در اساس ستاد شهری هفته یک مرتبه در تشکیلات و مؤسسات چهارگانه بی‌ضررگردانی گذرانده می‌شود. گروه‌های دزینفکسیونی با استفاده از ذخیره‌های موجوده ضد ویروسی این نوبت حدود 2 تن محلول‌های ضد ویروسی را برای تمیزکاری استفاده نمودند. چاره‌بینی‌های منفعتناک به خاطر پیشگیری از انتقال و پهنشوی سرایت کرونا ویروس در اساس دستور سپارش‌های ستاد جمهوریوی آید به پیشگیری از انتقال و پهنشوی سرایت مذکور در شهر روغون راه‌اندازی گردیده است. گروه‌های دزینفکسیونی در برابر مرکزی شهر همزمان کوچه و مرکزهای سرنفوذ را با استفاده از 1.5 تن محلول‌های ضد ویروسی و بی‌ضررگردانی از قبیل گپاخلورید کلسیم 65% و گپاخلورید نتر تمیزکاری نمودند. همزمان از جانب مسئولین بخش حفظ محیط زیست شهر در دایره عکس عمومی به ساکنان و مهمانان شهر نقاب و موادهای آنتیسپتیکی و ورقه‌های تبلیغاتی جهت پیشگیری از پهنشوی نمود نو کرونا ویروس کووید 19 به اهالی تقسیم کرده شد. ستاد شهری با ستاد جمهوریوی آید به پیشگیری از انتقال و پهنشوی سرایت مذکور همکاری را براه مانده در اساس دستور و نشاندادهای آنها کارهای پیشگیری کننده را ادامه می‌دهد. راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر روغون منتظم جهت پیشگیری سرایت این بیماری چاره‌های قطعی را راه‌اندازی نموده در نظارت و پیشگیری کووید 19 موفق شدند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. آمدن سیل، فرآمدن یارچ و کنده شدن کوهپاره در نتیجه بوریشات پای در پای از حالت‌های طبیعی به حساب رفته اکثرا حالت باعث خسارات زیاد می‌گردد. چنین حالت ماه می سال روان در ناحیه خراسان ولایت ختلان به وقوع پیوست و به ساکنان دهات ضرر رسانید. در این روزهای سخت برای مردم دهاتی ناحیه خراسان از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کمک‌های زیاد در شکل مسائل ساختمانی و مواد غذایی به ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده دسترس کرده شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در جای حادثه سری وقت ستاد جمهوریوی اوید بر رفع حالت فوق‌العاده تأسیس داده شده. تمام منزل‌های خراب گردیده با کمک حکومت مملکت برقرار کرده می‌شوند. صدرالدین سراج‌الدین گزارش می‌دهد. روزهای 14، 15 و تکراران روز 19 می سال روان در نتیجه بارشات پای در پای در ناحیه خراسان ولایت ختلان آفت طبیعی به عمل آمد که از آن اهالی دو دهه‌های 18 حزب و اسدالله نعمت‌الله جماعت دهات به نام صدرالدین عینی خسارات دیدند. کمیسیه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه خراسان معین نمود که بر اثر آمدن سیل و فرآمدن یارچ 260 عائله ناحیه ضرر دیده
76 گکتار زمین کشاورزی خوجگی‌های دهقانی، راهی автомобилгарди اهمیتی محلی داشته آبیکیک گنجینه در مسافه 350 متر و 300 متر کانال آبگذاری خوجه قلعه کارناشایان گردید. از رفت کارهای برطرف کنی کمیسیون حالتهای فوق‌العاده معین نمود که آفت طبیعی به اهالی خوجگی‌های ناحیه خراسان 6,725,400 سومونی ضرر رسونید. با سپارش اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومه رحمان فوراً ستاد جمهوریوی اوید بر رفع حالت فوق‌العاده تأسیس داده شده به این سمت اقتدار ضروری سفربر گردید. تعمیر و برقرارسازی راه автомобилгарди اهمیتی محلی داشته و کانال آبگذر را مرکز تطبیق لایحه تجدید شاهراه دوشنبه باختر مرحله دوم بر عهده گرفت. با استفاده از قبور قطرش 1800 کانال آبگذر قریب به پررگی برقرار شده تعمیر راه آغاز گردیده است. امروز قسم بالایی دهه‌های مورد نظر به یک تپه تبدیل یافته. از خانه‌های استقامتی، انشاءات یاری رسان و زمین‌های نزد حولیگی ساکنان آثار نمانده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر دسترسی ساکنان با شرایط موقتی زندگی برای 67 خوجگی به سرپناه مانده شهرچه خیموی بنیاد گردیده به هر یک عائله لوازمات روزگار و اینچنین محصولات آذوقه‌واری دسترس کرده شد. با دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امومه رحمان از حساب زمین‌های خوجگی‌های دهقانی در دیگر موضع حدود جماعت دهات به نام صدرالدین عینی، یعنی در موضع بخطر جهت بنیاد خانه‌های استقامتی و تشکیل محله نو برای اهالی خسارات دیده در مساحت 644 گکتار زمین نزد حولیگی جدا کرده شد. امروز در موضع ذکر گردیده اهالی آسیب دیده با دلگرمی و امید به آینده نیک کارهای ساختمانی را اجرا کرده ایستادند. به هر یک عائله ضرر دیده مصالح ساختمانی از قبیل سمنت، آرماتور، چوب و تخته، بالاپوش و دیگر لوازمات ضروری برای بنیاد خانه استقامتی دسترس کرده شد. در اینجا محله از روی نقشه معین بنیاد شده همه گونه شرایط برای ساکنان فراهم آورده می شود. از راهبران دولت هزار رحمت میگم که با ما یاردم کردیستن. من مواد خوراکواری همش تامینات از سنگ و شغل، سیمنت، تو تخته، چوب همه چی رو به ما مهیا کرده. حتی با ما 10-15 نفری از هر کارخانه ها یاردمچی روان کردیستن. کار در این موضع به طور دستجمعانه یعنی به طور حشر ادامه دارد. بغیر از اون که ساکنان برای خود خانه بنیاد میکنند، همچنین همه روزه از تشکیلات و اداره های ناحیوی و همچنین ولایتی چندین نفر کارمندان برای کمک به این موضع آمده در اجرای کارهای ساختمانی سهم میگذارند. برای یاردم دستگیری با همراه آموزگاران 10 نفر آموزگار آمده و ساکنان دهه پارچه است که قبلا آنجا را لایحه لغت کرده بود آماده یاری خود را دست جمعانه در اینجا رسانده ایستاده. ما در 2 خانه کار کرده ایستادیم. کارمندان خوجگی منزلی و کمونالی ناحیه خراسان سری وقت اهالی و ساختمانچیان را با آب نوشاکی و هم برای اجرای کارهای ساختمانی تامین نمودند. در این محله نوبنیاد علاقه خط آب نوشاکی نیز کشیده شده. در چند نقطه همین گونه جمعه گذاشته شده است که ساکنان میتوانند از آن استفاده برند. برای اجرای کارهای ساختمانی باشد در 8 نقطه چاه عمودی تشکیل گردیده است، یعنی ساکنان عموما ساختمانچیان این محله در سمت دسترسی به آب هم نوشاکی و هم برای اجرای کارهای ساختمانی تنقیصی ندارند. اهالی ضرر دیده خوشنود از آن هستند که موضع جدا گردیده به خطر است و در آینده آرام و آسوده و به ترس و هراس زندگی میکنند. محصولات ساختمانی را آوردن. مینداری خود را به پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم امومه رحمان برای دستگیری ها بیان مینماییم. کوشش مینماییم که در دوام 1-2 ماه خانه ها را پوره ساخته استفاده بریم. تا استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تا 9 سپتامبر در اینجا یک دهه نوبنیاد یک زمانوی به مردم ساخته داده می شود. همه اون خبر و
суханҳои бардурӯғе ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ рафта истодааст ягон асоси воқеӣ надорад. мардум ҳама аҳлона мана чӣ хеле мебинед заҳмат кашида меҳнат карда истоданд. дар баробари бунёд гардидани 67 хонаи истиқоматӣ дар ин ҷо дигар инфраструктураи зарурӣ низ ташкил карда мешавад. дар ин ҷо як бунгоҳи тиббӣ таъсис дода шудааст ва мавзеъ барои ҷудо карда шуда барои трансформатор ки он ҳам низ 8 сотиқро дар бар мегирад. аллакай таҳкурсии бинои бунгоҳ тайёр буда бардоштани девори он идома дорад. нафароне ки саргарми иҷрои корҳои сохтмонӣ мебошанд дар ҳамин мавзеъ бо хӯроки гарм таъминанд ки ин омил низ тезонидани корҳоро таъмин менамояд. таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинони кишвар аз рӯзҳои аввали ба даст омадани истиқлоли давлатӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон меҳвари сиёсати ҳукумати мамлакатро ташкил медиҳад ва дар самти ҳалли мушкилоти ба амал омада иқтидору имконоти мавҷуда ҳамаҷониба сафарбар мегардад. айни замон кор дар ин мавзеъ бо ҷӯшу хуруш идома дорад ва умед аст рӯзҳои наздик як шаҳраки бисёр замонавӣ ва зебо дар ин ҷо бунёд хоҳад шуд. садриддин сироҷиддин, раҷабалӣ маҳмадалӣ, фирдавси бобоназар барои барномаи ахбор. дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон тадбирҳои ободонию бунёдкориҳо боз ҳам вусъат ёфта ба истиқболи 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон иншооти гуногун бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. танҳо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бештар аз 270 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки дар як соли оянда пурра мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд. аксар бинои иншооти иҷтимоии маишӣ дар сатҳи деҳот аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти навобод, ҳаливард ва маданияти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қомат афрохтанд ки дар баробари фароҳам сохтани вазъи хуби инфраструктур ҳамчунин омили ба ҷои кор таъмин гаштани садҳо нафар дониста мешавад. зиёда аз 275 бинову иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст. дар ҷамоати деҳоти ҳаливард сохтмони бинои варзишгоҳ барои 15 000 ҷои нишаст, мактаб лицей барои 640 хонанда бо хобгоҳҳояш барои 540 ҷой, кӯдакистон барои 330 ҷо ки айни замон сохтмони онҳо дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. инчунин дар ин мавзеъ сохтмони парчами давлатӣ ва нишони давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. сохтмони биноҳои истиқоматӣ 50шона 9 адад айни замон дар 5 адади он корҳои сохтмонӣ идома ёфта то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо сифати баланд ба истифода дода мешавад. корҳои созандагӣ дар иншооти ба нақша гирифташуда хуб ҷараён дошта дар анҷоми чунин тасмимҳои созандагӣ соҳибкорони ватанӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. дар маркази ноҳия ҷамоати деҳоти ҳаливард аз ҷониби соҳибкорон маҷмӯаи бузург дар масоҳати 25 гектар варзишгоҳ, литсей, гулгашт, муҷассамаи ҷалолиддини балхӣ, хонамузей ва мақбараи ҷалолиддини балхӣ, хобгоҳ барои хонандагони лаёқатманд, 9 бинои 5 ошонаи истиқоматӣ, майдони нишон ва парчами давлатӣ, бозори калон, маркази бузурги савдо, меҳмонхона барои 150 нафар бунёд карда мешавад. дар майдони умумии 5 гектар сохтмони маркази савдо ва хизматрасонӣ низ лоиҳа омода гардидааст бо мақсади таъмини барномаи рушди сайёҳӣ. инчунин дар ин мавзеъ сохтмони меҳмонхонаи бо тарзи муосир лоиҳа омода карда шудааст ва ҳамаи бинои иншоотҳо аз рӯи лоиҳаҳои муосир бо усули хоси миллӣ таҳия гардида сохтмони онҳо бо сифат идома ёфта истодаанд. зимни ҷамомат таъкид карда шуд ки дар баробари рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамзамон роҷеъ ба вусъат додани иқдомҳои созандагӣ масъулияти аз ин бештар зарур аст. гиромидошт аз 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тақозо мекунад ки тамоми шаҳру вилоятҳои мамлакат бо дастовардҳои назарраси миннатӣ, фароҳам овардани садҳо ҷойи кори нав, истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, пешгирӣ аз моли воридотӣ ва содироти маҳсулот истиқбол намоянд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор.